abantu watshontsha isibhamu i-pump gun i-shotgun. Now ubeyihlalele kubo kwafika umngani wakhe wathi hey mata asimasheni laphana siyoshaya inhloka 1 yabo ayibamasheke nabo babefika laphana bathiwa amantombazana bathiwa vru ikhali lezi zikhona la endlini zibekiwe laba abanye badla imithi ukuthi maqhamuka amaphoyisa bakwazi ukusenza lona ngoba vele yabo vele akadli lutho ngoba uyazazi akaganga aqhamuka amaphoyisa bazi bathipisana kanje noma izinto lezi zabathipisa baphume laba babaleke ani bazazi bayaganga lona uyasala ngoba phela wazi ukuthi yena unjani akazi lutho angethi bayifika amaphoyisa angene ngaphakathi endlini bayifika bequlule zonke izinto bayethi nawo ama rounds qatha na R5 not R5 i-shotgun i-pump gun ubani okufanele abe held accountable lo video baba isikabani isibhamu sidubulile sinama murder case waboshwa kanjalo umfana waboshwa kanjalo ngizama ukusho ukuthi kunabantu abagaxelayo ezintweni abagaxeliswa ukuthi bazondiwe but association bheka ukuthi whom do you associate yourself with ngoba labantu oyi-associate nabo bangaba ne-potential yokudestroya ikusasa lakho ngoba kuba buhlungu niyaza kuthiwa hawu bakithi hawu u-Andile uboshiwe umfana kaMdolomba kanjani njengoba uze esontweni abangani hayi ngoba eganga mhlawumbe uyaganga ngazi kodwa hayi ngoba eganga but ischeme ahamba naso si-wrong okusho ukuthi-ke bafowethu sesithandaza nakho sekumnyama bhekana abangane nihamba nabo neso bhekana abangane nihamba nabo ningahambe nichuza lonke usakabhudu nithi abangane bese kube lelonke nje nibizana ngani nithi omacala nibizana ngomacala nina nibizana ngomacala niyazi ukuthi lo nto uyaprofetha ukuthi akabe umacala ngalesikhathi bakubiza ngomacala nawe uvumeke macala manje macala yabo lento uyaprofetha ukuthi kusasa ube isigebengu. Now into ezokwenza ube sustainable kuleyo generation ukulonda izwi iba umfana ozolonda izwi noma bekuhleka esikoleni ofunda kuso ungabi nandaba nathi asihlekwa kodwa buka thina namhlanje siphilela kamnandi si right sinemkhabe yaphambili ebuyishithela ibuye phambili ibuyisithela asinankingi kodwa awekho ama records esinawo asilandelayo kubhlungu bafowethu ukukhula une criminal record. Angithandaze ngale ufika omunye umfana ngangisebenzele room 66 ufika omunye umfana uthi bhuti uMdolomba ngithola umsebenzi kwaSaphi thola umsebenzi kaSaphi lo msebenzi uzongiboha ngizosebenza for 5 years uzonginika plus minus 25,000 ka 30,000 awu ngithi mina kodwa siyakubongela ku right but manje lapha bafuna i2 hayi ngithi mina nokulungile mfethu awuza ngishayela ufuna lezi kamalini ka 85 noma zika 195 but ngifuna lezi ezibisayo hayi ngathi woza ngingese kwenza angisayinisa ngifaka isixibizo uhamba sayithatha sayithumela ePitoli mayibuya zabuya zathi something has been detected wavela ukuthi no man the guy was arrested. Now umfana uboshwa lo mfana ngikhuluma ngaye umfana oko 27 kuya 28 lapho kunecala elenzeka esese high school uselikhohliwe ukuthi wake waboshwa usekhohliwe ngoba wayeseyingane ngoba nina nizokwenza izinto ngoba nithi niseyizingane. Now uma selibuya uyabuya ungifica ngise passage ngqoke lesi sigqoko yabona khona lezi igqoko lezi yabona lezi igqoko fake lesi sigqoko uyabona uhamba kancane uthi Mdolomba mfethu khona into ongangisiza ngayo ngini kwenze njani uthi mfethu engathi ngiyawubuza umsebenzi kuza kanini amangazi kodwa ke ngathi akhamba angazi usana